خوشکو برایان هێژا دەمەوە خۆش بێ هێویدێکم ڕەوشاوە باش بێ. بەری چەند ڕۆژە لەسەر کەناڵا خۆ من هەنێک پرسا کردبوو دەربارێ ڕۆژنامەوانێ کورد کەماڵ چۆمانی و من داخواز کرد کو ئەس ناز بکەم ئەف جامێر کیە یعنی ئەزمونەیا وی پسپۆریا وی خەباتا وی تەجریبا وی دوارێ ڕۆژنامەگەریە دێ و لێکۆلینا دێ چییە بڕاستی ئەز وی ناز ناکەم بەلکی سوجێ مەبێ یعنی یانجی نەسوجێ منە یعنی ئەز نەمەجبورم هەموو کەسی ناز بکەم بتایبەت کەسن یعنی ئانە مەسەلەن بەختیار عەلی ئەز وی ناز دکەم کیژمر بێژە بەختیار عەلی کی ئەز وی ناز دکەم کیژمر بێژە ون کی دخوازن یعنی ڕۆژنامەوان ڕۆمان نویس عەتا محەممەد ئەز ناز دکەم کیە بەرێ من ناز نەتکرد نەهاز ناز دکەم کیە سەردار عەبدەڵا دۆستێکی هێژایە ڕۆمان نویس نوێسکار ئەز وی ناز دکەم ڕۆمانی ویژی خوێندنە و تەجریبا ویا سیاسیژی ئەز ناز دکەم gelek ڕۆژنەڤانێ بدەها یعنی خەلکێن سلێمانی خەلکێ هەولێر خەلکێ بەحرینان کێم زێدە نویسکارên کورد لە سلێمانی لە دهۆک لە هەولێر لە یعنی نازکردنێکی ولو هەیە ئەف برادەر مەوی ناز نەکرد نەعەیبە یعنی و نەعەیبە مەرە پرسیی بکە کیە چییە کی وی فینانسە دکە کی ئالیکاریا وی دکە کی پشتگیرییا وی دکە ji ber ku tu yanî insanekî rabe projeyekî birêve bibe malperekî bi zimanê îngilîzî gelek nivîskaran li derdora xwe bicivîne nivîskarên biyanî nivîskarên Kurd ji çar perçeyên Kurdistanê ne tiştekî hêsane ne îşê henekayî yekî ku nû hatî yanî li gorî agahiyê me yanî 2018 de hatî Ewropa yanî çawa wilo bi vî şêwazê hanê van destkeftê hanê bi dest xist ji bilî naveroka malpera wî amargî ku min dît yanî ez derbas bûm û min dît min nivîskarê wan jî dît kîne çine hinek min naz kirin hinek min naz nekirin naverok û babetên ku tê de hatine belavkirin xuya ye çawa rexneyên hoşengosê xuya ne berê xwe didin kî û çi diparêze ez vê ala hanê diparêzim ala Kurdistanê diparêzim mafê Kurda bi dewletbûyînê diparêzim mafê Kurda ê serxwebûnê diparêzim ku peymana mafê mirovan a navnetewî vî mafê han diparêze qanûn û zagonên navnetewî vî mafê han diparêze çênabe ez wekî Kurd li dijî vî mafê han derkevim kî jî li dij derkeve ez vî bi tundî rexne bikim û ez ê bikolim kî li dû wî ye yanî çima derdikeve yani bi taybet eger Kurd be yanî dema ez bibînim hin siyasetmedarên Kurdên Iraqê wekî ew navê wî çi ye serwe yanca xwişka navê wî çi bû wî sermayedarê û siyasetmedarê xelkê Silêmanî min navê ji bîr kir dema ez ê yanî bibînim dijberiya wî li hemberî ezmûneya Kurdistanê hebe û Qeysil Xezalî û Heşda Şeعبî pê şêrîne ji Kurda bêtir wê çaxê ez ê pirs bikim ez ê bînim kewra wer vê derê yanî çi meseleyî ew jî li dû min dikolin û tiştên wilo bêbextî belav dikirin tiştê wilo bêbelge û bêbinge û rûberû newêrin werin rûberû
بحثا مجارين كو استينم روجاوا كردا مجارا خاپو مجارا فسخ كرنا PKK تسليم بوينا PKK مجارا تكليم PKK ودولة ترك نويرن ورن باغي انا اف كمال شوماني يعني نوير ورن نقاشة كي ديريكت بك بلغي خدين سر ماسي ين تشتين كو از بحث ذكم ببلغي بروناك بيري بروشن بيري بروشنامه گري بليكولينري يعني درو درخينه بالا درخينه نا او نا اكرم بالكان نا آمد دجله يعني نكارن ورن جبركو كيجان دوري د نقاش كيولو تشي ببه از يوان تعذيبكم يعني بلقاهن يعني مبرسكر مانشتا فيديو جي كوني لينكا اللي بني في فيديو يجي ببينن كمال شوماني كي جمر هاتن هناك آقاهي لسر واتساب هاتن لسر ماسنجر هاتن وكومنتكي بالكيش وخشك وريكوبيك وتجا انفرماسيون لسر فيديو اما هات ما ji xwediyê komentê xwest ez camêr naz nakim bi navê Zeredeşt min jê xwest ku ev meqaleya hanê ev meqaleya berfireh têr û tije enformasyon ji min re bişîne û ez ê vê komenta hanê vê meqaleya hanê yanî bi dilê min e ku ez ji we re ragihînim tiştê tê de hatine nivisandin dibe ku hinek kes wê komentê nedîbin yan jî li ser derbas bûn komentekî dirêj e komentek meqaleyê yanî min xwest di vê vîdyoyê ez vê komenta hanê were naveroka wê were parve bikim enformasyonên ku ji min re hatin bersiva ku ji min re hat derbarê pirsa Kemal Çomanî kî ye ev mebest û armanca vê weşana hanê ye vê vîdyoa hanê ye berî wê ez dixwazim van agahiyên ku gîhaştine me ez bi we re parve bikim wekî projekta Amarikî ez berî ser behsa vê li ser vê projektê biaxivim ez dixwazim wekî yanî wekî dokûment ji we re vê vîdyoyê parve bikim ez derbasî malperî bûm berê jî dema ku me vîdyoya kemîn amade kir ez derbasî malperî bûm bi xwe ez naz bikim çi ye naverok çi ye babet çi ne kesên jê re dinivisînim kî ne wekî yanî çawa ev saziya hanê xwe didin nazkirin ez derbas bûm bi zimanê englîzî me wergerand me naz kir çawa xwe didin nasandin wekî saziyekî serbixwe wekî saziyekî serbixwe xwe didin diyarkirin û alîkarî û piştgiriya gel û nizanim çi wekî çîrokên apoçiya meselen niha tu were tu ji Stêrk TV dibêje çi ye bêje serbixwe ye û em bi alîkariya gel em xwe fînanse dikin bi alîkariya gel tu were kîjan komele kîjan sazî ji her cem Newaf Xelîl navenda Newaf Xelîl a lêkolîne dibêj êbêj bi alîkariya gel me fînanse dike kesek çi neyme wekî çawa ku xapo digot
ام به پشتگیریا گلی خونه به پشتگیریا گلی خو به زوره د چون پراش خلکی دستندن ای باوری ای زوره لی د آواکرنا سازیا دو لگور روش قانونی لگوری ترخیصه و لگوری ایبانا که هی کو يعني جهه کو افلاوك ليه كمال شوماني ليبزيغ لألمانيا يعني شوپاندن هي از دکارم لگوری انفرماسیونی گیهاشتنم اجواره دی بیجم کو تفگرا خاپوچی تفگرا پککی آغ قدخه لوی داری لوان ولاتا و سازی هانی فینانسه دکه شیوه کی نه دیرکت دریا روژاواده دریا قصدی و حسدی و برپرسی وی پروژکتا هانی ایکو کنتاکتا ویا دیرکت یعنی کو به علاقه داره زوهات بطلی فیلم زوهات کوبانی اوی نه زوهات کوبانی ولو هناك چالاکی و چتا ولو فینانسه دکه باشه تشتكي باشه يعني مثلا فنانسه كرنا آلی کاری و پشتگیریا فستیوالا کوبانی سینما تشتكي باشه چیتر د تشتین سخته و تشتین پیس دی و تشتین گندل پرا خرج بکن بره ده خدمتا هنری ده خدمتا روشنبیری ده خدمتا سینما کردی ده اف تشتكي باشه لی اف کسین کو نزیکی وان سازیین هانه جید به ولو بچکی شفاف و اشکره و زلام بن يعني بيجن فدي نكن شرم نكن شوية مسألة هانه بيجن زوهات جيش كيسي باغي خناينه يعني او براي زوهات كوباني كو سلاح دفروت داعش وسلاح دفروت نصرة جبهة النصرة وأف جي انفرماسيون يعني براي زوهات كوباني يعني برين زوهات كوباني لوان سازيان خرج دكه نجي كيسي باغي زوهات كوباني يعني demek finansekirina ve çîroka hane ve malpera hane ve saziya hane ji aliyê PKK'yê lê ne şêwekî dîrekt. Eger şêweyekî dîrekt bana yani ji ber ku PKK rêxistinekî terorîst li Almanya. Kemal Çomanî jî ne yekî wilo ehmeq xeşîmek û qura bi stiyê xwe têxe destê yan jî têxe bin şûrê qanûnê Almanya. Na. Pereş kur bînî Kemal Çomanî. Beşek jê jî yani hin li gorî agahiyan piranî qesede û hesede û Zuhat Kobanî dirêya Zuhat Kobanî de fînansekirina vê projekta hanê dikin dirêya Zuhat de û dibe ku hinek beşek jê bafil Talebanî jî fînansekirina bikin lê ji ber ku ev Kemal Çomanî yani li ser ez ê niha behsa wî bikim yani li ser goran bêtir dihat tê hesebandin û goran ji ku ji Yekîtîn Niştiman qutbî û ji berî Yekîtîn Niştiman e biçekî wilo ev enformasyoniya gihaştime wilo stixim nav dikevana de yani digotin yani ku ev beşekî ji fînansekirinê li gorî enformasyona ji Yekîtîn Niştiman jî tê ji bafil Talebanî jî tê dibe ku çi ji goran mayî niha lê naverok muhtewa a vê malperahanê piranî rêklam û propagandaya projekt û nerîn û helwestên ocalan ê entegre bûyînê dike wê diparêze û wê dide pêşkêşkirin. Çîrok û çêrvanokên PKK ên niha bi şêweyekî zirav û nedîrekt û bi zimanê îngilîzî parastina vî cîhanê dike. Lewma ez dibêjim ku yani kî pera bide
از para bidim ew ê rêklama min bike. Kî para bide wekî hemû sazî yanî ev ê ku dibêjin em serbixwe û nizanim çû dawî didnere hêzekî siyasî li dûwê ye. Li gorî naveroka teksta em kîne bera yanî about us yanî tiştê em kînin informasyon em serbixwe û nizanim çû filan derew e. Ez karim vê bêjim ne rast e. Ne rast yanî. Em hevdû naz dikin û li vir jî li Ewropa heta ku tu piştgirî ji welatên Ewropa tu fînansekirin ji welatê Ewropa re bisîne bawerî lazim e. Ked lazim e, dem lazim e, kar lazim e heta ku tu bawerî bide Wezareta Kulturî a Almanya, Wezareta Karî derve ku karibin piştgirî ya projekta te bikin a amargî û para bidin te û te fînanse bikin. Şekî wilo yani di vê demê de zehmet e. Çima PKK para dîsa xerc bike? Ji ber ku projekta a navenda lêkolîna a Nawaf Xelîl a Boxumê têk çû. Ev jî informasyonin ji me re hat yani ev ez ji we re parve dikim. Li gorî nîqaşên hindirîn ê rêxistinê ku navenda Nawaf Xelîl tiştek nekir. Ne dikarî li hundirê Almanya aktiv be, kontaktê bike. Nawaf Xelîl piçekî feyde li Nawaf hat. Li ser kanalên TVyên Ereba derdiket û li rêklam û propagandayekî şexsî jê re bû û wekî Bakuriya gotî gelerekî yanî ji aliyê ekonomî de piçek feyde û pere jê li çê bû. Şandin, xwestin alîkariya PKK xwest, PYD xwest piçek piştgirî ji Nawaf re çê bibe. Şoreş Derwîş şandin, Hisên Cummo şandin, Tariq Hemo şandin û çend kesên din wilo ku piçekî hêzê bidêne lê aqil û mejî û mantiq hizbiyê dogmatîk tê dixuya bû vegerin li naveroka navenda lêkolîna a Almanya a Boxumê a Nawaf Xelîl û lê vegerin û lê bibînin yanî çawa ye. Evê di nevlawkê din Kemal Çomanî piçekî wilo naziktir tev digere. PKK bihêle bi vî şêwazê zirav kar bike yanî mumkin e. Lê dîsa wekî mantiqê hizbîtî, mantiqê Mustefa Qaras û Duran Kalkan bêjin em para didin dibê fotoyê xapo hebe û dibê eşkere û dîrek û bi şêwekî dogmatîk û slogan û duruşmên hizbîtî hebe qebe eşkere yanî ev ame ye. Xitma xapoçiya li serê be eşkere eger pê bilîzin wê pê bimîzin yanî. Bere bihêlin yanî niha Kemal Çomanî karekî baş dike. Ji PKK re karekî baş dike. Ji yanî wilo baş e ji PKK re. PKK pê nelîz. Mudaxele bike û li ser serê mêrik bin û çirçira telîfonê û rabin wî tê xinbin kontrolê heval Kemal te çima sûretê serokatiyê de nexist. Heval Kemal manşeta te û ja Aldar mudaxele bike û Zuhat mudaxele bike û Ebselemê ku nizane bixwîne mudaxele bike û navê çi ye Rohlat Efrîn mudaxele bike û navê çi ye adina Efrînî ye heval Ronahî Ilham Ehmed tedexula yanî mudaxela karî bike û wê pê dibirîn û xera bike û qediya çû ew bibe wek navenda lêkolîna a Nawaf Xelîl. Ev perê hanê jî virt û vala diçin. Wî bihêlin lawik ji we re ez dibêjim ez niha ez ne ez rexne li we dikim ev Kemal Çomanî ji Nawaf xweşiktir û çêtir û baştir xizmeta we dike. Bihêlin yanî ez wilo ez vê şîreta hanê vê pêşniyaza hanê ji we dibêjim. Yani eger we bê bilîzin
يعني قصور نقري ونبي بميزن يعني اف تشتن لسر امارجي كو بروجكتكي چوينا ناجمر اشكري ناجمر امارجي اشكره بو وجمر كمال شمانيشي اشكره بو اتخوازم نها ام وگرن ناوروكا او مقاله او انفرماسيونين كجمر هاتن درباره كمال شماني اگر دريج بجي از لبورينا خو دخوازم يعني حتى اشمتي هول بدم كرت به جبر كو انفرماسيون بكي جوا ون انفرماسيون نازم كن لغوري في تكستا هاني و وكي فيديو كي كورتجي للسر يعني في شواكو كومنت هاتو بو نفستاندن لكالانامه مجوار الفيديو كرجبو بمسألة بلغة اف كومنتك لسر فيديو عامه لسر kanal عامه وكي برسوا برسامه كمال شوماني كي اف كومنت هاتي نویساندن نهاز و كومنت هاني دكم فيديو كي تايبت وشوار رادك كمال شوماني لغوري انفرماسيونين كو دهندري في مقالة دهندري في نویسه في كومنتارا دريج هي كمال شوماني ده سال 1985 لباجاروك حرير لباكوري هوليري
هاتیە دنیایê. Lê malbata wî ji devera çomanê ye ku yên deverekî jê re dibêjin yanî li ser vê devera hanê balekayetî ji vê devera hanê ye. Di sala hezar û nehsed û heftê û heştadê wekî hezaran malbatên Kurda ji wê devera hanê rejîma Sedam Hüseyn wan koç dike wan dertîne ji ber ku ew dever wê çaxê tije pêşmerge bûn. Çima? Ji ber qunaxa duhemîn a şerê çekdarî a şoreşa li dijî rejîma Sedam Hüseyn sala hezar û nehsed û heftê û şeşa dest pê kir piştî têkçûyîna hezar û nehsed û heftê û pênca. Malbata Kemal Çomanî ji wê deverê tê dûrxistin piştî şoreşa hezar û nehsed û nod û yekê serhildana hezar û nehsed û nod û yekê dîsa ev malbat vedgerin cihê xwe devera xwe gundewarên xwe wekî hemû malbatên Kurdan malbata Kemal Çomanî vedgere deverên xwe. Kemal Çomanî di zanîngeha Selahedînê li Hewlêrê Kolêja Perwerde para edebiyata İngilîzî xwendiye. Sala 2007 xwendina xwe qedandiye û bûye mamosteyê zimanê İngilîzî li xwendingehekî navendî li gundekî nêzîkî Çomanê. Di wê demê de malbata Kemal Çomanî alîgirê Yekîtî Niştiman bû. Dema ku ji Yekîtî Niştiman grûpa goran rehmetiyê Nêşîrwan Mustefa Qut bû, malbata wî bû hevalên goran di 2009 de. Ev qutbûn çêbû, ev perçebûn çêbû. Wê çaxê Kemal Çomanî ji hevaltiya Yekîtî Niştiman bû hevalê goran li gorî malbata xwe çû. Lê di dema zanîngehê de Kemal Çomanî gelek meqaleyên rexnegerî di rojnameyên Kurdistana Başûr de nivîsandî bi taybet medya û rojnameyên ku li Slêmaniyê derdiket. Mîna kes bêjim li gorî tiştên ku hatine nivîsandin ji min re rojnameya Serbixwe û di gelek rojnameyên din de nivîsandî wekî Hewlatî, Awêne, Livîn û rojnameyekî ku navê wê rojnameyê a goran bi salan meqaletê de nivîsandî. Kemal Çomanî di sala 2013 de çûyî Hindistanê ji bo berdewamkirina xwendina xwe a akademî û li wir master a dwarê edebiyata İngilîzî de wergirtiye, stendiye. Vegeriyaye devera xwe wekî mamoste û nivîskar û rojnamevan xebata xwe berdewam kiriye. Kemal Çomanî heta 2018 kar û xebata xwe ya mamostetî û rojnamegerî berdewam kirî. Gelek cara çûyî devera Qendîlê û berpirsên PKK'yê payebilind reportaj çêkiriye. Hevpeyvînên berfireh bi wan re kirî û kontakta wî bi wan re çêbûye. Wê çaxê wekî yanî kesên goran û heza wî û nîzîkatiya wî ji PKK'yê re hîna ji wê çaxê di wê qunaxa hanê de heta 2018 ku li wan li Kurdistanê bû vî karê han dikir. Li gel wê jî pir li dijî pedeke û li dijî malbata Berzanî kînekî wilo mezin yanî gitir kîna
إبراهيم أحمد ونشيروان مصطفى جلال طالباني دو قناغة كي دمه كي بين السر هفدو تتفلي هفدو بك او قاس دكاره بقاسي كينا اف كمال چوماني لدجي پدكي ولبجي لدجي مالباتا برزاني اف كينا هانه جو كرتي يعني قلق شافكانيه وي هنه يكي تنشتمان دو گوران سسي PKK ev kîna hanê ev çavkaniyên kîn û dijatiya li hemberî PDK û li hemberî Malbata Barzanî a Kemal Çomanî ji vir tê. Ana gelek kes dibêje ku tu jî li hemberî PKK'yê bes yanî rexneyên me yan jî kîna me li hemberî PKK ji PDK nehatiye tiştekî wilo tune. Yani ke yekî ji mir komêntekî nivîsandibû tu jî wekû yî tu jî PDK diparêze û li dijî PKK'yê çikî wilo tune. Yani dema ku meqale hene belge hene ê ku wilo dibêjin xeşîm in yani qusûrê negire ehmeq in fêm nakin yani. Ez dema behsa ezmûneya Kurdistana Iraqê dikim wekî ezmûneyekî pêşketî ez nabêjim serketî ezmûneyekî pêşketî û her ku diçe pêş diçe ez vê diparêzim wekî destkeftekî netewî çawa ku me destkeftên qesedê jî di demekî de diparast me didî destkeftên Kurdayî xem nake ez bi wê helwesta netewayî destkeftên Kurdistana Iraqê diparêzim. Mesele ne PDK'yî yenî rexneyên ku li PDK kirine apoçî dizanin vê mesela halê. Erşîfa Rojnameya El Hayatî na heye erşîfa meqaleyên min ê zimanê bi'erebî hîna heye bi zimanê Kurdî jî heye. Dema ku ez xapoçî bûm wê çaxî min rexne dikir niha carna apoçî tiştên minî kevin tînin derdixînin tu rexneyê PDK dikir min rexneyê gendeliyê dikir ku heta niha jî heye. Min ne rexneyê Malbata Barzanî dikir wek kesayetiya serokê gewre Mele Mustefayê Barzanî min ne rexneyê kesayetiya serokê gewre Mesûd Barzanî wek Mesûd Barzanî na min rexneyên tiştên ku ez dibînim metirsî heye xeterî heye li ser tecrübeya Kurdistana Iraqê min wê çaxê jî rexne dikir ez niha jî rexne dikim bes çîroka PKK dervayî wê yê PKK em hemû difiroşin mîtê û dewleta Tirk dibê herin entegre bibin. Ne ana federebûn jî şêwekî ji entegrebûyînê ye. Dewleta niştimanî wekî Belçîka wekî Swîsra federebûn entegrebûn e lê apo vê naxwaze ne apo dewleta Tirk vê naxwaze mît vê naxwazin. Kurdên Bakurê Kurdistanê ku 20 milyon zêdetirin bivin xwedî otonomî ev jî entegrebûyîn e. Otonomî jî entegrebûyîn e federe jî entegrebûyîn e çi tiştên ku ne serxwebûn bi ne cidabûn bi entegrebûyîn e lê xapû van tiştê ha naparêze naxwaze. Ez diparêzim û ez dixwazim wez rexne dikim. Mesele ne wek hev yanî. û PKK ev Kemal Çomanî fînanse dike PKK min fînanse nake kesên yanî çawa yanî ê ku dost û hevalên ku min nas dikin ji nêzik de nas dikin ku çîrok ne wilo yî ne xapandin û derew merewê ya poçiya û pere Erdogan dide pere nizanim çi ez û ev Kemal Çomanî ne wek hevin û nabin wek hev. Ezmûneya me cida ye yanî. Yani tiştê min kirî karê min kirî ser asta rewşenbîrî ser asta nivîskarî ne wek avê yanî yani ev camêrê hanê ku yanî heştê û pênca de çêbûye ez di heftê û şeşa belkî 10 sal zêdetir jî 9 sal ez jê meztirim emir jî bi tecrîbe jî ez jê me em ne wek hevin. Ji ber vê cudayî heye yanî mesela dema ku ez
رخنه لپککی دیکم نکو از سدی سد پدکه دی پاریزم نا بده این جارا من رخنه این سرکرده یا کردستان عراقی کریه درباره روشا سوری درباره نزیکاتی پککی درباره تشتین هندری ایگری دای روشا هندری نا کردستان عراقی من رخنه کریه لی از نینوکا مسعود برزانی نادم به 1000 کسین وکی خاپو اید غیده بره بغیده ای کدو بیجه اف دجاتی و فتنه و فسادی و نظام چه هر یابو هر مثلا ناس کر حتی ما ناس کر ما عمر خلاص کر 20 سال عمر د پاراستنا تفگرا خاپوچی د مقدم حتی که داوی ناس کر ام لکره دنیا لکره خاپو لکره میت لکره و کردستان عراقی لکره او آلا خوشک و شیرین لکره و مالباتا برزانی و پدکه لکره از نابشم گندلیتنه از ناب تجاری مقولون نگوتیه از نابشم ملائکتن کردستان جمالا برزانی مستره کردستان جو پدکه مستره سروکی بریز مسعود برزانی به خافتنی خوی داوید بحث کردگو تنی آلا کردستان هلدن آلا پدکی هلد دیمکی چی دیمکی پدکه وکی آلا وکی جا آلا وین ریا رزگاریا کردستانی دبینه راست اوه بس چو اینه پاریزم ازی مرونیا چعوی خوی کمایی ازی به پاریز بدل و جان ازی به پاریزم بدف و دران ازی به پاریزم بگوتن و پی و حلوس ازی به پاریزم از چانم پاریزم از ری بدم خاپوچیا چوا باکوری کردستان تیک برن روژاوای کردستان تیک برن از بهیلم باشوری کردستانی جی تیک ببن اف خونا خاپوچیا از الوان محرمینم تجاری از نخودی هلوستکی ولوم از خاپو و پاراتیگمایا خاپو و قزر قرطا خاپو براش ایوک کمال چومانی ربن برا او پاریزن از نا پاریزن کمال چومانی پیلا رخنین کل پدکه دکر دوی قناغه هانی دو خویای پلانا هاتنا یا اوروپا هاو ولو توش نزیکی پدکه و مالباتا برزانی بو و هات آلمانیا و گوت چیه گوت وابنرن و مقالهین می و رخنین می و هولدانین می و پدکه دخوازه می بکشی یعنی انا بریارین تاری لکردستان چیه بونه یعنی اینک روشناموان هاتنه گرتن لی روشناموان لعالیه کتین اجتماع جی هاتنه گرتن هاتنه کشتن نه تنه لی دبن وارد سراداریا پدکی از نزانم چقی سر راست چقی سر درو نزانم لی ستندنا وی مافی پنابریه لی المانیا چیروکاوی خطری و مدرسیان لسر جیاناوی اوه از یکی ناز دکم یعنی ولو در باسبوین دما ام لحزار و دها دماس از هاتم لخیوس ام وگراندن حبسا ادرنا می یکی دید جمالا گولی بو جعشیرا گولی کاری قاچاقچیه دکر قاچاقچی بو یعنی نفر در دخست و پرا وی کاری هاند یعنی پرا جوان دگرت و کاری قاچاقچی تیا مرو وان دکر یعنی دما می پرس کر یکی کنک بو هورک و لسر دستی وی وکی شانکی هبو رش ولو مو شانکی مزن ولو لسر دستی وی هبو یکی ولو بجناوی کنک هورک و قاچاقچی بو دهندری حبسا ادر نده نافی نما تبیرم لی جمرگوت اج عشیرا گولیم بادینی بو یعنی ده دمام جیر بحثا کردستانی و ازمونه کردستانی کر آگر جده ویوی در دیکن
خبرên cehda û kolanan ji Kurdistanê re da. Wê çaxê ez apûçî bûm lê min qebûl nekir yenî ku van çêr û dijûnên hanê li dijî Kurdistanê li hemberî serkirdayetiya Kurdistanê bi 2010 hîna ji apûçiya dûr neketibû. Navî wî nizanim çi gulî hene yanî mînakên Kemal Çomanî hene. Ev dijatiya li hemberî PDK mamoste û dostê hêja Serdar Abdallah Wilo bi şirovedeke dibêje yanî elgel şiroveya wî me dibêje bermayiya rehend ku komelgayekî rewşenbîrî nêzîkî yekîtî niştiman û goran û mesele kevne hingî hatine perwerdekirin li ser dijatiya malbata Barzanî li ser dijatiya PDK. PDK ji wan re deh Kurdistana jî çêbike qebûl nakin. Wilo ji wan bîyî kîn. Ev ji kur hatiye? Ev ji goran û ji yekîtiyî hatiye. Ev bermayên kîna Birahîm Ehmed û Celal Talbanî heta roja îro xwe diyar kirin. Yani yekî xelçî Silêmanî deverî Çomen, deverî nizanim Herîr, deverî xelçî Silêmanî dikare bibe hejda şeعبî lê nabe PDK. Hinek hene wilo ne dikarin yekîtî niştiman e ginebû wê bibe goran ginebû wê bibe PKK lê nabe PDK. Nebû PKK jî neketserî wê bibe hejda şeعبî û nabe PDK. Serbixwe jî namîne lê wê ji bo ew kîna li hemberî PDK kîna li hemberî malbata Barzanî piştek wî hebe sengerek wî hebe li sengera digere ji bo dijatiya xwe û kîna xwe li hemberî malbata Barzanî berdewam bike. Ev Kemal Çomanî jî vî rengî yani kîna li hemberî PDK mi got yanî çavkaniyê win ji yekîtî û ji goran û ji PKK tê lewma ev heqda hanê ev kînperestiya hanê xwe diyar kirin gelek kesên din jî wek wî hene li malpera wî Nerîm nivîskarên wê û nizanim çi min gelek nav dîtin yanî ji nav wê Bextiyar Elî min dît yanî ez şok bûm Bextiyar Elî çima ewloyî yanî çi dikilce vîya wek romannivîsekî wek rewşenbîrekî wek nivîskarekî naskirî li Almanya li Kurdistanê yanî karî wî Kemal Çomanî û Zuhat Kobanî û PKK'nî û Yebîr û Boçûnî Ocalanî yanî karî wî çi ye Bextiyar Elî navî wî wêneyê wî di nava rêza nivîskara dît nizanim çi wan re dinivîsîne nanivîsîne ka mesela rast e nerast ez vê nizanim yanî. Nerîn û nirxandina Kak Serdar Abdallah ji vê mesela hanê re ji vê dijatiya hanê re bi rastî heta dereceyekî baş ez li gel im. Nayê wê wateya hanê nayê wê wateya hanê ku xelkî Silêmanî û deverî Soran û deverî Çoman hemû wilo ne na hemû ne Kemal Çomanî ne na kesên hêja û rewşenbîr û xwedî helwest wekî Mele Bextiyar hene wekî Azad Çindiyanî hene wekî gelek kes hene yanî wekî Behrem Elî hene ku ew jî ji deverê Silêmanî xelkê Silêmanî gelek kes hene ku bandorî bîr û boçûn û kînperestiya yekîtî niştiman goran û PKK li wan nekiriye na yanî ev tişt divê mesele zelal be. Camerê xwediyê komentê xwediyê meqalê gelek dirêj yanî behs kirî kesên
كل دجي فدكا والدجي مالباتا برزاني وكيف كمال شوماني يعني وكي هالوستاوين بحصا قالك نافادك لي ولو افنا بري لسر مدرباس بي لي از نزانم يعني هيوا خوشناو دبيجل بلجيكا از نزانم يعني ادبقي بري في جارا هاني جي نافي بي لكو هي مكتي يعني هيوا خوشناو لي اتشي از ناز دكم كو قالك كس تفلي بكا كيبون جوي دفرا هاني دیسا می وگرن سردار عبدالله دما کو ام داخفين اوی وان هشیار دکر کو نها دستی خو ددن پککی جگوران و ج یکیتین اجتماع ر ون پشتگیریا پککی دکر لدجی پدکی جبیر نکن کو پککی دستی و هدی بقرتین و گودی وشی بقرتین و نجی هرن ودید بری دمکی بافل طالبانی سلاواج آپور دشینه شخاپور دشینه و باوی بافل طالبانی باوی بزمان انگلیزی و بزمان کردی ویدیو جلال طالبانی ده نوتو ددواد ده جواتا پارلمانتویا کردستان عراقی آفدره ده جوینین پارتیا یکیتین اجتماع جلال طالبانی رخنين تندل بكيكي ولا ابو كري بزمان انجليزي دبيجي جلال طالباني فيديو هي دبيجي اف ريخسنكي بروفوكاتيف وتروريست وعلي كاريا صدام حسين دك وبالقلجة معنا باوي بافل طالباني في دبيجي بافل جيش مردش سلافا لخابو جخابو ردشيني يعني شكي ولا سير وعجيب يعني ما بس جي كو براستي تشتي جوران ما يا نظام كاتش جوران ما جوران ينا هي يانا ليكيتين اجتماع باندورا PKK سر آستا جاماوري لسر آستا ريخستيني لسر يكيتين اجتماع برحي دما كريز چه دما اولوزي چه ما بريجي دي فيديو كي دي بحث كريه که هيرو ابراهيم احمد شو قنديله وآلي كاري جميل بايك خواست وجميل بايك هات وان خلاص كر لو ما بافل طالباني وقبات طالباني اللي دبن منتا جميل بايك دنا جبر في يعني سلاوا دشينه ونزانم شاباشا دشينه وسروك ابو ونزانم شو بفي منطقي عن داخل اف چومانی کمال چوبانی جوی دبستانا هانه درکدیه جه دبستانا یکیتی و گوران کل سر دجاتی و کینا پدکه و مالباتا برزانی هاتنه پرورده کرن کینا پدکه و مالباتا برزانی وکی شیر هینا زاروکن سروی کینا هانه مزن بو هاتنه مزن کرن يعني اف مسألة لجمع جلكي زلالة وجاجرنا مثلا از دبينم يعني نوفيسكار روشنبير روشنمافان خدي هلوسة كيولو بفيرنجينة كشبير دكن يعني خط النتوائي جبير دكن خط النتوائي صور جبير دكن مستعدنا آمادنا حاضرن جبو بككر رازيبه جوان كردستاني بكن قربان 18 سعدي جوان راضي به كردستاني بكن قربان ايران جوان راضي به كردستاني بكن قربان بوي منطقي هاني نزيك دبن مثلا نا شيروكا مالباتا برزانية يانجي پدكي مثلا ديجيجي دسكفتين قليل كرد وندبينن روشا باكوري كردستاني تشوابو وروشا روجاوای کردستانی البرچاوای اوی کسین وکی کمال چومانی دخوازن بدلی وانه دعوتا دلی وانه گووندا دلی وانه اگر ببینن کردستان عراقی ولو تیک بچه لی
دەسەڵاتداری نەمالباتە بەرزانی بن تێک بچەها نابێژن کا ئەم چاواکارە بن vê mesela hanê pêş bixin tevlî ku rêxistina wanî a bingehînekî tîniştman rêxistinekî malbatî ye Nêşîrwan Mistefa jî yanî zû çû eger bima wê layê zarokî wî ka çi hene wê berdewam bikirana di vê mesela hanê de hemû çîrokê ev kesê ku wilo dibêjin li dijî mentiqî û kultûrî malbatî û nizanim çi vî şewazî daxivin nerast e nerast e ev têksta hanê biborin gelekî dirêj e bi rastî ez gelekî spasiya xwediyê wê dikim ez ê li binê vê binê vê vîdyoyê de vê têksta hanê daxînim hûn dikarin bixwînin ji bo ku ez dema we nebim yanî tenê mebesta me ême min nas kir Kemal Çomanî kê ye min bersiv girt înformasyon hatin min xwest ez bi we re parve bikim têkst dirêj e ez gelek spasiya wî dikim rêz û silav û hembêz ji bo xwediyê vê têksta hanê ez wî naz nakim kî ye bi navê Zerdeşt kekê Zerdeşt ez gelekî spasiya te dikim û ku tu bû şirîkê vê weşana hanê bi van înformasyonê xwe bi vê bersiva xwe ya têr û tije înformasyon bersiva pirsa me Kemal Çomanî kî ye û çi ye lêvir ez têm dawiya vê mijarê heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînim.